welcome to Haider Channel. Kali ini Haider Channel ada di Kopassus. Lagi ada Car Free Day teman-teman. Lagi hunting ondel-ondel nih. Ada deketin. Iya, gaya apa tuh ondel-ondel tangannya? Heboh nih ondel-ondelnya. Oh, ada anak kecil tuh. Tos. Ada teman-teman. Woi. Wah, ada anjing herder. Ondel-ondelnya ketemu anjing herder. Wow. Anjingnya besar ya. Wah, ondel-ondelnya berantem. Ini ngapain lagi? Ondel-ondelnya stand up comedy. Wah, ondel-ondelnya muter-muter. Gak pusing ondel-ondel. Woi, tos. Oh, salaman sama ondel-ondel, pinter nih. Gak takut anak kecil. Waduh. Oh, ondel-ondelnya udah pergi. Ya udah. Dan dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, di like, share, and comment. Dadah teman-teman.